izy koa zegny atao ankapobeny tagnatin'ny 25 ans trosa babetsika am'izao andro azy io ty jusqu'à mandra-pialany io fa mandeha 382 millions 1901 de dollars vola zegny fa presque 400 millions de dollars nandeha io vola eritrereto fa trosa io nanomboka 2005 jusqu'à tsika mikoragna azy io ary jusqu'à 2029 mibabitrosa io tsy hay ovoa efa tsy hay le fandafosagna tanindrazagna tsy hay tsika le fandravagna tanàna fagnondranagna rem-pirenena jiaby zay donc hoe agny fandrotrosa io na hoe mbila io vahoaka inany tsy fihinany fa zegny trosa misy amitsika amin'ny andro azy io zegny le raha ireharehan'ny fanjakagna hoe manana leadership ro aloha ny tandrignesatsika reny mpianakaviagna raiky mama managna tokatrano managna zanaka zafy taizaigna mivolagna magnazava hoe andeha ie firenena ty andesigna ie tanindrazantsika ty iarahantsika mitandregny jiaby zegny fampilasana nataon'ny IMF amin'ny resaka vola 321 millions de dollars amilay hoe facilité de résilience et de développement ny zavatra manahirana be zany mieritreritra azy misy fotoana zaraka amitsika hoe efa tsy rariny kosa le atao amin'ny malagasy ny ty resaka vola samborina ty zao mantsy zaraiko tamin'ny herinandro ambony iny hoe io vola mionjo io raha nitaratra hatreto dia misy vola tsy ta manjava misy vola tsy mazava na vola tsy hita tsy marina ao anatin'ilay projet mionjo navoakako teo fa misy tatitra milaza fa na 20 millions mahery na 10 millions ny vola tsy fantatra amin'ny vola mionjo lay vola 200 millions de dollars le izy dia nanapirina 12 millions de dollars dia 200 millions de dollars aloha le izy dia nanaovana tatitra dia le tatitra mampiseho hoe tsy mitombona ny compte fa misy vola 22 millions de dollars tsy mifandraika ao anatin'ilay compte dia rehefa niovina zany ny revue an'ilay portefeuille dia nolazaina fa nifoanana le vola 12 millions dia lasaka 180 millions de dollars lay famantsim-bola mionjo fa na izany zany rehefa ataonao compte dia mbola misy vola 10 millions de dollars tsy hita ao anatiny rehefa zany dia gagabe zany ianao hoe mbola misy vola ao 50 millions de dollars mahery dia nampanaovina trosa vaovao imionjo ary nitarina ny fetotoana hiasana dia gagabe akony fa tapoka teo angamba fa hoia hoe
tsy nanaraka an'ilay izy araka ny tokony ho izany tsy priany angambany fa tamin'ny taona lasa dia nanao zany ny FMI, Banque mondiale, ANGEF, ny Banque africaine de développement an'ilay lazaiko teo aloha hoe facilité de résilience et de développement. Les facilités de résilience et de développement io dia ny trosan'ny malagasy satria avy any amin'ny FMI le vola US dollar 321 millions dia isany nanao an'ny fandalinana momba ny resaka climat et développement ny global center on adaptation TCA dia rehefa zany nefa niany dia gagabe anao zany fa rehefa nanao fangatahana famatsembola fanampiny ny mionjo dia io orinasa sa ONG tsy fantatro fa io no manao antsoavo amin'ny irana miasa amin'ny rafitra ifotany commune angamba zany ny teo nyresahana amin'ilay vola fanampiny 54 millions zay nakatavina ho an'ny mionjo gagabe ianao gagabe mihitsy zany hoe sao dia tsy rarina le reto ny zavatra hozaraiko amintsika kosa zany amin'ny manaraka dia hoe io trosa atao amin'ny Banque mondiale io efa teneniko foana hoe misy sarany be dia be ao izay tsy fantatritsika misy fomba famatsim-bola be dia be ao izay tsy dia mazava loatra amintsika volabe zany no trosain'ny Madagasikara tamin'ny Banque mondiale sy ny FMI manahirana be zany manavaka hoe vola iza makaiza vola dia manontany foana hoe ole reto makaiza vola fa ity indray mitoraka ity zany tena mampitsangam-bolo be satria vola 321 millions de dollars raha tokony ho izy dia hoe mandalo any amin'ny fanjakana zany dia ny fanjakana no mahita mahita ny fampiasana azy fa tsy fantatra hoe ao ministèren'ny environnement ve nitazana an'izany vola zany manana fahefamahefa sy fahaiza-manao hitazana an'izany vola zany ve ny ministèren'ny ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lavainjafy amin'izao fotoana izao ao amin'ny ministèren'ny économie sy ny finance ve zany no nivoaka tsy mazava zany le izy manaba akony mahatonga namanao an'le vidéo zany hoe vola trosaina le izy fa any an-danitrany ny finaina le vola dia anko manjavina le izy le fanampiana lazaina fa tsy nitapody fa tsy tody mihitsy eto Madagasikara le vola fa mandehandeha any dia very dia be loatra ny zavatra tsy mazava amintsika fa ity indray mitoraka ity aloha dia manangatsika rehetrarehetra hoe arao le rehetra ilay resabola arao inona ny trosatsika arao inona ray tonom-bola resahana sy anaovana resabe amin'ny anara Madagasikara navoakako teo aloha teo zany hoe efa tao anatin'ny valitaona tao anatin'ny enitaona angamba zany tao anatin'ny enitaona dia teo manodidina ny 1 milliard de dollars ny vola nosamborina
malagasy tamin'ny FMI zay ny taratra vola manodidina ny 1 milliard de dollars zany fa ahoana daholo moa zany nandatsahan'ny FMI an'izany vola 1 milliard de dollars zany ho ana fanjakana izay lazainy fa fanjakana be fahalovana, fanjakana tsy mahavita mitadana ary indrindrandrindra fanjakana mpanao trafika. Teo zany aloha dia efa mitabataba be hoe ny FMI ohatran'ny tsy mazava nareo fa amin'izao indray koa dia mbola misy zavatra tsy mazava indray koa 321 millions de dollars tsy fantatra hoe makaiza, tsy fantatra hoe inona fampiasana an'ilay vola. Tsy piako voakaroka hoe inona daholo ilay fampiasana sy ny lazaina ho ampiasana an'ilay vola fa ny zavatra fantatro zany dia hoe ireo le projet an'ny angovo, ny projet an'ny resaka tontolo iainana, projet an'ny resaka fambolena lazaina voatontono daholo zany hoe andray vola amin'ny vola io. Hatreto mbola tsy hitako zay zany mangatahako tolo-tanana hoe ore olona misy vola bedibe any milatsaka voalaza fandratsaka eto Madagasikara fa tsy hitatsika. Ny zavatra tena mampitsangam-bolo zany dia ny fanaovana ny fahoriana malagasy ao atsimo, ny fahorianay tandroy sy ny faritra atsimo ho fangataham-bola dia fanodikodondrana vola. Atsoka amintsika foana hoe ireo vola izay samborina lazaina fa fanampiana amin'ny filet social de sécurité io, ny vola any mionjo ny teo aloha ny filet social de sécurité fiavota dia avy eo ny vola mionjo vola be daholo zany rehetrarehetra zany mihodana fotsiny ilay vola eo amin'ny UNICEF, PAM, Programme Alimentaire Mondial, FAO, UNOPS. Efa manontany hoe ore olona aiza ilay vola, inona daholo ny zavatra vita dia tsisy valiny. Izay anontaniako zany hatreto dia milaza fa hoe tsy tanay marina angery madama le resaboly tsy afaka mamaly anao zay hoe inona zavatra vita. Malahelo be sady teritra satria faritra tsara be ilay faritra atsimo amiko zany ilay izy dia zany ilay manangana azy hoe zahako ny atsimo dia tsy le feriko ilay izy dia mampita foana ny Banque mondiale sy ny FMI hoe anao ary tsy retoko misy be dia be ny tsy azona ilay ferona intsony amin'ny ataonareo amin'ity resaka famatsim-bola ity. Lazainareo fa fanjakana totakely mpitondra be trafika fa tsy hitanono vola fa le vola tsy hitanono izay kely tafiditra mihodina ao amin'ilay fanjakana totakely ary lay hita tsy mitondra fampivoarana ho anay na kely ary mafy be, tena mafy be hoahy ary ho an'ny malagasy ny mihevitra hoe tsy menatra ny tompona andraikitra ambonin'ny UNICEF milaza fa tsy mahay mamaky tena ny ankizy, tsy misakafo, ny fanjary-tsakafo tsy azoko hoe ahoana no amaritako azy fa efa vola 500 millions de dollars latsaka no lazain'ny PAM fa nandalo tao aminy tamin'ny anara Madagasikara
kanefa ny a mbola lazain'ny mpamandray koa fa misy olona 2,340,000 angambana izay mahery no tsy mandry no tena tratriny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika dia za zany manao antso hoe tsy azotsika telo le zanako hoe neny eo neny manoratra be dibe fa tsy azon'le malagasy zavatra tiany lazaina dia ataovy asivo sarsy feo neny fa sarotra ho an'ny olona ny mamaky teny ary sarotra ho azy ny mahazo zavatra lazaina eny satria ambony be loatra ny zavatra teny eny tsy ambony be loatra ny zavatra lazaiko mitaritra ny zava-misy aho dia mivaraontsana ny fitondratsika ny ao anatin'ny antenimieram-pirenena ny ministera ny sanambaratongana marefo be sady tsy ampy fahaizana no tsy ampy fitaovana dia lazaina fa manao risoriso lazaina fa tsy mahay mitondra ao daholo zany famivangongo izay fifampivangongona tsy fanjarin'izay no anararotany mpamatsy volantsika ary anararotana mafy be an'ilay fahantrana sy ny tsy fahampiana sy ny tsy fahaizana dia mizara zany hoe misy zavatra tsy manjary be dibe anaovana antsoavo a tena antsoavo mahitsy be hoe Andriamatoa Fontaine Ramatoa Rabariniry Arson atsara tompoko le fomba ratsy efa diso latsaka anatana ny fanontana lalina le firenena dia ataonareo kilalao fotsiny tena kilalaovonareo aho ny fahorian'ny malagasy tsy aritra le izy fa mafy be le filazan'le zanako hoe neny a aza daholo ny fandehan'izany volo izany neny a bazon'ny atsaina ve hoe le gasy ve lazainy eny fa 0,25 dollars apahivatra dolara ny vola ho azony tsy azony olona akory dia avelan'iny andeha amin'izao izany rehetrarehetra any eny mahatonga ny hoe tsara be le zavatra teneny eny fa rehefa tsy azon'ny olona tsapahitanana dia tsisy dikany dia ataontsika misy dikany le izy ataontsika misy dikany hoe manao antso mahery vaika be hoe tsy rariny tsony le reto tena efa tsy rariny ataonareo fidiram-bola mahavelona sy mampanankarena anareo Madagasikara sy ny malagasy fa tsy asianareo antra mihitsy ny fahoriny sy ny fanontany mananga mavesatra antsika rehetra le antsoko hoe olombanina izao zany ny lera sy ny fotoana tokony hijoroana tambajotra ny olombanina hoe efa tsiry tsaiko hoe tsisy tsy azo le ferina le zava-misy every fotsiny fa le vola anaky telo zany fonds facilité pour la résilience et le développement ny vola fanampin'ny lida ny vola fanampin'ny ny onjo dia hitokodina ao anatin'io resaka climat et développement io dia lasain'izay io dia tonga dia lasain'izany global center for on adaptation zany dia tonga dia ho aiza koa any UNICEF dia ina zany ny vola tokony
ampivoarina sy anatsarana le fanjakana tsy misy. Rehefa avy eo le fanjakana esoina hoe mpanao fahalovana, mpanao kolokolo, tsy maninonina, tsy soraisina, mazava be ange. Rehefa tsy misy vola le fanjakana entina anaovana raha dia mipetraka fotsiny gardien de bureau iaho mpiasa mpanjakana. Mampalahelo be mampalahelo be sady tsy mivoatra no lasa mpanao fahalovana. Mizara izay fa tena tsy haritra re olona. Mafy be tena mafy be le izy. Vola anankitelo paquet de fonds anankitelo zay 321 millions de dollars plus 54 millions de dollars plus 10 millions de dollars dataonareo ny compte dia hitokodana fotsiny fa tsisy ampivoatra sady tsy ampivoatra ny jirama iny tsy ampivoatra ny ninina nakasitra ya regnitsika igny mère de foyer hoe reny niteraka izy mananjanaka izy karaha ataony mama jiaby malagasy 0,25 $2 iaignan'ny malagasy araiky. Mampanontany tegna firenena manan-karena agnabon'ny tany, ambanin'ny tany, an-dranomasina, vahoaka andesinao miaigny 0,25 $2. Zay koa ny centime hoe 1 centime zegny. Anao boko mivola fa hoe fa manana leadership ianao. Ny pays africain, président africain kaiky anao, président Rajoel. Nefa ny peuple anao miaigny moins 0,25 $. Président. Za tsy gaga, boka za tsy lany fagnahy fôtony mikôty tsy eny ngaty baka. Chiffre zegny tsy eny. Mampalahelo atsika. Détailleko aminareo volagno karakory fidirany rô trosa rô. Nefa tsy haitsika nandeha ia. Tsy tanàna mivoatra, tsy pays miaigny. Trosa, baby trosa, magnefa tsy trosa io boka tsy voefa. Non. Makoray lavlio. Nio tsy nafaka io sosogna. Zegny leadership anagnan'le mpitondra. Bravo. Bravo. 380 millions 1901 $. Trosatsika amin'ny banque mondiale. Fa presque 400 millions de $. Agnatin'ny 25 ans, tsisy raha nivoatra. Mampalahelo. Izy koa reny mpianakaviagna jiaby akoatra ny mialy ndraiky vadindreo ministre ndraiky vadindreo député tsy haiko sénateur reo fa koa olo mbelogno mitarimy zanaka zafy vady ary mitondra tokantragno mireklamo mitandregny volagna madame teo igny hoe nandeha vola natao ino vola zao volana agnotaneny matetika ambarako teto hoe voalohany tompona andraikitra amin'io madame Rasimbelo, ministre ny finance et de budget. Ary agnisany tokony mampidibola be plus zegny ministère maromaro misy de ministère ny environnement ndraiky ministère ny mine. Nefa niny raha misy are-pirenena. Zany mbola ministère ny mine, monsieur Olivier. Are-pirenena miboaka tsy voaisa. Zava fozo. Zay nampilingilingy ty fitondragna ty.
nagnadosi nampigadra zandrilahy député nagnalalava taloha nandeha nampidiriny forcé napetraka forcé amin'ny alabato député nagnalalava sofliry baka ino agnano aferany vato soa atsika jiaby zao maefa voiraky ny panny premier ministre ny ve panny sy ny firongony ary raha vato manga sofliry nandeha anendy tanaro amizay ihevitry zegny atsika fa mbola agneky ary mbola mody vava agnatin'ny reto fianakaviany TGV tsy haiko Mapara tsy haiko Orange voangisay reto mbola hitondratsika koa 5 ans magnaraka ory vahoaka malagasy mba voaza zalahy tsy adala zay mitaky miaraka mampitsangana atsika jiaby hoe il faut tiandreo tsy tiandreo apetraka état fédéral apetraka état fédéral apetraka amin'ny fomba anazy koa ny budget provinciaux fa mafy ataovanareo compte gasy ariarinareo baka hoe 380 millions de dollars 1901 trosatsika agnabony zegny tsiniky nampidirigny ao hoe otriny to zany hoe ny pourcentage alain'ny banque mondiale amitsika donc zegny fanambarako teto matetiky hoe mandra-pialany zalahy ty babitrosa maretsika za tsy gaga volaniko za tsy lany fagnahy ro koa mandafy tany-drazana ro mandrava tany alafindreo amin'olo agny velany de ny vola maloto miodikodigna tanàna eto avy am'le hoe ariary de io tsika samy magnariary io samy magnariary am'le ariary io tsika 0,25 dollars mampalahelo de tahiako aminareo fandehan'le vola parce que dossier ty zao fandehan'io vola io agnisany mpamatsy vola amitsika ny banque mondiale ny FMI ny UNICEF ary ny AFD baka agence financement de développement nanomboka 2005 za atsika zao 2025 trosa makorely avy io tsy afaka io soso leadership zay zao fitsanjarany io vola io atsika jiaby magnano compte hoe am'le 382 millions io de dollars io 2025 jusqu'à 2029 nisy vola nazotsika baka amin'ny AFD agence financement agence française de développement AFD agence française de développement 28 millions 479 986 2 dollars resque dollars eto 2025 jusqu'à 2029 nagnametsika trosa koa UNICEF 25 millions 072 072 000
$2. UNICEF zay. 2024 nisy trosa hafa koa nidriky 200 millions $2. UNICEF io. 2024 jusqu'à 2025 bon la même chose. UNICEF $200 000. 2025 à 2029 trosa hafa koa atsika miaigny zao volaniko zegny. Leny taloha izy io 382 millions $2 io 0,001 901 $2. Fa atsika miaigny zao ty izy détailleko aminareo io 2024 à 2025 $200 000. Baka amin'izao Banque mondiale 2022 jusqu'à 2026 $220 000 baka amin'ny UNICEF. Farany teo 2025 jusqu'en 2029 35 880 000 $2 baka amin'ny Banque mondiale. Trosatsika vaovao jiaby zegny araiky taloha volaniko aminareo izy fanambariko globaliseko teo 382 millions. Donc plus reto nidriky reto oh mon dieu andeha firenena ty e werawerany be vantarany be compte zéro magnano compte mosquito mirehitry mandeha fara tsy possible tsary nisy mosquito nirehitry nandeha loha fa toujours mirehitry mandeha fara zegny fitondragna misy amitsika eto mampalahelo nefa nino ariagna tsy anagnatsika na environnement na ankibon-tany na agnabon-tany atsika dobo-trosa en 25 ans atsika dobo-trosa compte fa io koa nampidiriny zegny taux de pourcentage ny Banque mondiale tsisy eliely etra za matoky fa mandeha atamy 10 millions 10 milliards $2 trosatsika. Anika amin'ny fotoagna zao atsika jiaby magnontany hoe nandeha le vola natao ino le vola nampiasaigna le vola nefany Bianco misy PAC misy ACJ misy IGE misy nindra tondro ta gueule si tampena Sophie zay zo mitondra mampalahelo tegna mampalahelo anao mizaha les chiffres agnatin'ny site-ny Banque mondiale nangalako raha ty mampalahelo andivolagna koa baka zao rajoela site tsy à jour oh rajoela Banque mondiale andeha ampianarinao ndre soustraction tsy hainao multiplication tsy hainao division baka blanco igny ary table de 10 tsy hainao anao mamevitry Banque mondiale tsy hainy raha menanao fa zao izy ny raha mahagagaza amreto mpamatsy vola reto anareo fa nasasainy rajoel baribary hoe ko mbola ro mpamatsy vola ro fo atsika tsy mandroso effectivement atsika tsy mandroso za ndreza tsy Banque mondiale anao mitady amieo fa le jour vola nalenao aminaka tadiavo ke tsy voefanao za mangala valeur ny vola naka mitanao mbo avy zegny afarany io ne
Banque mondiale tsy andefitra aminao. AFD, agence française de développement, tsy andefitra aminao. Niana anao milingilinga, za président Sadek. Anao tsy président Sadek, fa torony Madagasikara mitondra ny Sadek. Noho ny anao président de Madagasikara, Ray Aman-dreny ambony, anao zegny ny io. Fa anao tsy président Sadek, aza-padoegna vahoaka zalahy. Za misy megnatra ny sasany vola, akory, ino vavanareo zao fa président. Tsy ny fidigna tompoko. Président Sadek, io tsy fidigna, fa latoro. Karaha nataontsika mbo jeune, atsika mbo elo hoe latoron-jovy manasika pilany any, latoron-jovy mantsaka, latoron-jovy mamafa trano, latoron-jovy magnary poubelle. Karaha zegny anie io Sadek io. Fa misy ry sasany bado te tegna bado efa président ne président Sadek. Oui, président Sadika. Tsy vitany regny. Tongo namiako anareo total regny. 2025 ty ambarako anareo koa intro safa koa. Aleikum salam. Ino koa tro safa ambarako anareo koa 2025 ty. Eritrereto va? Vao 9 mois tsika zay. Agnatin'ny 2025 9-8 mois. Fa feno trosafa koa tsy. Nefa no tsy voefa. Izy nambarako tary hoe makorely avy ny o tsy afaka ny o sosona. Mbola miragna fo. Mbola reto ry AFD, ry UNICEF, ry Banque mondiale, ry bady sy ny forongony reto. Misy trosa raiky agny 28 millions 479 990 de dollars, plus 25 millions 072 000 de dollars, plus 35 millions 888 de dollars, plus 150 millions de dollars. Ni AFD 16 000 millions d'euros. Agence française de développement. Donc, fitambaran diabzing 239 millions 439 986 de dollars. Oh, là. Nefa rotrosa ro rantegna izy de hoe andeha mpianatra voalohany, ny tokony azo tombony ny mpianatra, ny mpampianatra ary ny école. Nefa natsika zao mizaha mpianatra mijaly mahazo bourse 5 mois 6 mois mpianatra mijaly bourse. Ireo ndraiky karamandreo tsy tapaka. Non. Karamandreo complet par mois. Mandeha mission reo mahazo prime. Miboaka ivelany reo prime reo bebe. Mampalahelo. Tegna mampalahelo e. Andesinareo ia Madagasikara. Alevinareo velogno moa zay malagasy ty. Ambarazeny marigny. Zegny leadership Monsieur Rajojo D'Artagnan
Madame Rasmbelo, ministre des Finances et Budget. Nefa nanao mizaha kitapo-mbola mpanjakana amin'ny finance ndraiky amin'ny ministère ny budget tsisy vola. Banque centrale baka gouverneur tsy masaky ny vola tsisy vola. Normal atsika mitrosa lao mitrosa vahoaka tsy velogno. Tampoko izy manangana galerie. C'est important, galerie Radioel, on s'en fout. Galerie no io mbo valavo ndraiky vorondolo mandro ao. Zay tsy mijery galerie. Zay vahoaka, zay mila miasa. Zay mila mikarama plus que $10. Fa zay tsy andeha pikaramenao 0,25 $. Normal anareo vanga de appartement any ivelany agny. Normal koa tragno mpanjakana ivelany alafonareo vola tsy hita. Mampalahelo oera be ke eto za magnapetraka question amin'ny Bianco, amin'ny IGE, inspection générale d'État, ary surtout ACJ. Ino mo asanareo? Za tsy volagna paky fa etsika gogo. Fa ino asanareo telo io mipetraka io karaha amiagna pesos gratuit? Tsy sakinareo magnano enquête. Ino asanareo député? Aele nivolagny ngay. Alo toko manafolafa izy déjà izy fa tsy magnaja tegna nandrangoela. Alo koa izy mba tsy ajeko. Bomba. Za koa journaliste nataonao karaha manafo journaliste igny bomba. Anao ny priatiko mareo e. Alohany anao bomba agnapody hianatra, anao tokony mipody mianatra amin'ny CMIP parce que anao gendarme. Donc mipody mianatra amin'ny CMIP bomba général du salon. Fa anao tody journaliste malemy nataonao vola fa tova aminakabaka. Amaliako anao tsara be, ampizahako anao tsara be. Anao koa fa tsy tia maly, anao ne tsy forcegna mamaly. Tokony nafodinao vavanao paf djoum. Karaha ataonareo manaminamotolo ampidirinareo prison tsy mahazo mivolagna Madagasikara io. Tokony zegny nataonao. Question journaliste ne tsy forcenao mamaly. Olobe Fringa général bomba. Adignanao olo jiaby nitifitifirinao teo 2002. Adignanao olo jiaby nivonivonenao. Anao déjà olo fa misotro ronono. Nitsoponigny bakarina atao président Sénat. Ataoko hoe nitsoponigny anao parce que anao fa retraité. Tokony nagnaja tegna anao. Non? Io ne volanko aminareo hoe fierté ny président Radioel ny voabaraka. Parce que reto mpiaradia aminazy reto mangala baraka izy. Za baka raha nataon'igny minafiky igny, lova igny. Baraka anao n'igny président. Anao fa lova ny voabaraka, anao président ny voabaraka parce que igny ane porte-parole nao. Mampalahelo le toetsaigny ary mampahinankinaka. Mbo afiseko amin'ny mur anakao après exactement détail en vaza ndraiky amin'ny gasy fandeha nitrosatsika presque 400 millions de dollars aty. Fa mandignetsika vahoaka e. Mandignetsika volanko.
fotoagna atsika mitsangagna zio dikan'zegny tsy atsika côté zaraiky mibaby raha io fa Madagasikara jiaby, c'est-à-dire malagasy jiaby. Rô ne tsy mijery trôsa io, rô koa tsy mijery trôsa io. Ary zegny mahavy zay amin'ny MRFM mamotsika jiaby le moment de se réveiller. Mampalahelo idiratsika fagnadediagna faharoe mikasiky resaka vôla fo ary indrindra ny antony nagnagadragna zokilahy Yvon na i Sareraka. Aleo baka tandrignesatsika fagnazavagna andesin'ny zokilahy Sareraka ny raha maloto, ny raha tsy manjary ataony fitondragna ty. Aleo nitandresina atsika Sareraka arenagna kibon-tany atsika managna pétrole gaz. Izy koa vokatra aboakany Madaol tsy tokony hijaly atsika ary tsy tokony hanafatra carburant baka ivelany ampandehantsika jirama eraky ny Madagasikara. Fa misy business maventy noho ny fagnaboahan'ny zokilahy Sareraka ny marigny de alondreo ny gadregna izy. Zegny ne problème nareo ny fitondragny, anareo tsy matanty raha marigny anaka mivelogno amin'ny vandy. Ino nambarako teto fitondragna ty ne volagno koroky ndraiky ankodavitry tsy mahevoko zegny rô mitady are-pirenena brom volam-bahoaka brom magnano zanapody mosary amizay tsika mangataka lava. Oera ndraiky rô pare, vantara ndraiky rô pare, fa hoe le vrai hitindro fiaignam-bahoaka non, zay tsy vakindro loha. Zavanareo baka mpianatra atsika zanaka atsika zafintsika mijaly bourse, atsika ray aman-dreny mikarama isaka fanjava zara fa mahazo karama. Mampatsiaro za iran'ny smokers na jokers na lazany antsiragnana taloha hoe magnifahatroasa karibu vo 3 andro fanjava raiky. Karamanao saleuranao tsy enikiavy agnatin'ny comptenao na tsy enikiavy ampelan-tagnananao fa ravana. Zegny raha iaignatsika Madagasikara. Mampalahelo tsy problème ny jirama zavandreo fa business pesos. Anareo ndraiky nahita ministre zao tsy mahazo karama, anareo ndraiky nahita député zao tsy mahazo karama, anareo ndraiky naregny sénateur zao gouverneur zao tsy mahazo karama non. Karamandreo tsy tapaka nefa ndraiky zanaka atsika mpianatra ho avy ny amaren'ny firenena ampijaliana karama nefa agnatin'ny ty trosa ty hoe
itsinjovagna ny mpianatra mpampianatra l'école nefa école tsy zarizary aleo boka tandrignesantsika zokilasy reraka ampianary mampianana simbola mihinana ny 20% amizao vena ny antony sy nanekena ny tonga de nampiasana ny fiololony fiololany tsimororo tonga ny fanjakana efa nitabataba ny sareraka io tamin'ny 2016-2017 tonga ny fanjakana amizao fotoana zao ny fitahany zala président de la république hoe 20% fotsiny ny atsika amin'ny tratrany sareraka fa 50-50 le izy a eo zany kenda taona ny pipizina tandapa rehetrarehetra izany nimenan'io 20% io zany efa niala rajonary mampianana simbola anjaratsika ny mamaly azy izany mbola te ihinana an'io zay ampidirany akoty sareraka fa sareraka mahalala ny tabatabany eo amin'ny namany $1960 par litre ny fiola ampiasan'ny jirama ahafaran'izao venasy jirama sy gaganavy anakafy ny litra zany raha mandeha tsy miroro zay adivany sareraka alefa ary vitany ese teny Mandroseza tamin'ny 11 juillet 1364 ariary tsy mila manafatra tsony zany ny jirama manomboka eo zany a mandeha indray a tsy miroro tratra le fitaka natao amin'ny président de la république hoe 20% ihany no anjarany gasany tsy miroro efa navadibady sareraka miaraka amin'ny manampaizana sy nopatatra ny dossier 50% ny gasy 50% ny Madagascar avao 650 millions de barils zany ny anjaratsika ohatran'izay koa ny Madagascar avao ny vidin'ny fiololoro vidin'ny lourd fotsiny mbola tsy transformé vidin'ny lourd fotsiny eratany amizao farany ambany $40 zany hoe mivarika pétrodollar zany Madagascar manana $23 milliards fotsiny hatranyzao zany Madagascar $23 milliards io zany afaka ampidirina amin'ny comptabilité nationale efa misy ny expertise expert international professeur Krislandina Sodo efa niraisin'ny président de la république mitondran'ny fonds souverain sy midiniana amin'ny assemblée io tsy faly ny tandapa rehefa misokafina hoe misy gasy mahalala ny tokony atao momba ny hatram'izay zany tsika misambosambola amin'ino ty za amin'ny resabe fotsiny fa zao tsika afaka misambola satria $26 milliards tsy miroro fotsiny tsy tenenina sérite base tuliard tsy tenenina QMM tsy tenenina chroma zany rehetrarehetra zany tombotsoana bourgean sy ny karana zany ny ravo satria 874 milliards ariary isa-taona milaniny jirama mahatonga atsika boka ny souverain sy le volampisain'ny banque mondiale isa-taona rehefa rava zany io satria andeha pipeline direct mandeha inona ty sy mandeha maintrano vita goudron koa maintrano tonga de vosambo ny tatitra manerina Madagascar tsy tapaka ny famatsina Antananarivo avy amin'ny Tamatave satria neutrany tsotro sambo ary ny avantage amin'ny huile d'any Tsimororo io a de zao ny fiolina ny Tsimororo a 2% teneur en soufre ny kely COP 21 COP 22 rehetra zay nandeha teo a de 5%. Itsika zany ny tsara indrindra dika zany iravita iatemy misy iravita iatemitsika daholo ny sambo rehetra eran'izao tontolo zao manaraka zany a ny goudron azo avy amin'io na atao goudron daholo Madagascar zay rehetrarehetra zay fa ny mahamaka ny bozany de hoe atao vity ny lalana tsiromandidy inona ty tsiromandidy Tsimororo zany hoe ny anaovana ny afera ny trafika ihany ny mahamaka sy trandraka ny arenakibon'ny tanin'ny Tsimororo tsy mety manao an'izay Madagascar olona fa ny contrat ny fanaovany tany fitondrana hatram'izay de hoe pipeline Tsimororo mandeha mainty rano dikan'izany raha 1364 ariary ny fiole any Tsimororo azo ny président de la république ahena
amin'ny 2500 ariary amarotana azy fa sisa ambany falantosa dia mba miaina ny vidin'ny jiro eny amin'ny mpanjifa rehetrarehetra. Zay ty bagara ty fa isakety resaka hoe sareraka niraka tamin'ny Paoly Rafanoarana. Taiza moa naiza ny sareraka amin'ny Paoly Rafanoarana tamin'ny teteza mita tsy mahalala an'izany ny maramila rehetra teo an-dako niara-niasa tamin'ny rajoelona tao an-dako ka zay olona rehetra mifanena dia naman-drajoelona daholo. Zay ny fahalalana azy. Zay zany zay mifandeha mazava aminao. Zay fandehan'ny kabaro normal ny any atsika mijaly jiro, mijaly jirama. Zay ny naviako tandraraiky nanontany malany fagnahy tany misy rano karaha Madagasikara peuple mijaly rano nefa ny en France tsy be rano. Koa reny rano en français azonao kontegna nefa la France tsy mijaly rano. Tsary nisy andra teto tapaka rano fa atsika zalahy misy quarantaine reny rano atsika mijaly rano. Nazava izy nazavainy sareraka igny misy bizina miody ataon'ny fitondram-panjakana atsika ty any ka vangoendro amin'ny donation le peuple mampalahelo. Zay ne eto tsy mitady sezy, zay eto tsy mitady voninahitra fa zay mitady vahoaka madinika karaha zay mba hiaigny karaha ataon'ny firenena jiaby amin'ny liberté mikarama mahavelogno. Zava volagna ngara joela foko moaly tsy haiko no moaly zegny resaka téléphérique. Oh najotso prix, oh natao zegny hoe baka olo eo saramba mbe vahoaka. Mais on s'en fout. Ajotsoa vidiny vary. Fa zay malagasy zay tsy voky koa tsisy vary. Fa zay tsy andeha vokisanao varimontraka farifarina ro bakagny io estoman'olo jiaby fa marary. Ampiany tantsamy tsabo vary aza la rajoela gasikara tsy tokony anavitra vary andafy zama. Managna samangoky atsika, managna marovay tsika mazonga, managna loatra tsika faritra Toamasina, managna andapa zay faritra varatra. Mbola ino koa ndegna faratsika vary fa tellement nareo zatra pesos bizina anareo tsy mahatsaro jaly ny vahoaka. Zegny tsy jirenao normal anao tsy mijery fitokanana galerie raha ndeha taona mba ambaraza koa ny rajoela hoe 4% amin'ny vahoaka malagasy tafidika agnatin'io galerie nataonao mba 4%. Ino raha ndivangan'ny vahoaka malagasy amin'ny galerie? Ino velotegna andeha hazon'ny malagasy agnatin'ny galerie? Tsy l'usine atsanganao, non, galerie. Ndray asa tagnana potenareo, produits locaux potenareo. Anao boko vola hoe nanangana galerie ho an'ny mpagnano asa tagnana madinika. Olo ministre ne tantagna mpagnano asa tagnana nadosonareo nefa nagnapotraka vola ohatry ny 2 milliards et 2 milliards izy nadosonareo teo. Ranabavy Sofiratsiraka mba agnontania koa Rajoelina ministre ny artisanat-nao zao mba napitriky vola ohatrino izy rangona vienao resaka asa tagnana. Mba agnontania edy ministre ny commerce nao sy ny industrie ny fambolena sy ny forongony
mba 4% vokatra locaux nipetraka ho an'ny Madagasikara. Galerie raha libiafinao zay ko tsy mijery galerie io. Galerinay Tanimbarinay, galerinay zany ka ne miantra mahera karaha zany kanao nandeha nalefanao andafy zao izy nampidirinao agnatin'ny ino borsatriko reto Dubai, zao no mbola fa matra miala Rajoela miampigna anao za ino volagna andeha ataonao zao zany kanao agnatin'ny oeraoerany Sadeky. Ino dia zany kanao petraka aminao fagnontaniagna miala anao nagnano be vava. Hay, anao mampicommande avion sa anao mpicommande samboka andeha hagnano karaha ty. Miala e, agnaranao miala fa tsy miala. Ino dia zany kanao ony firy zaza gasy tanora gasy mpandrara ny roborobo ta Madagasikara sambosamborinareo gadrigadrenareo jusqu'à niany tsy tribunal tsy nino tsisy avosotronareo. Atsika bako midrika amty resaka tantaran'olo gadregna reto. Nagnino tsy sakinareo gadregna raha Vatomanga amy raha maloto ataony ambary be ndraiky ankarabe bako idiratsika amty raha Vatomanga seto anty. Nagnino tsy sakinareo samborigna izy tsy vitanizy magnondra, tsy vitanizy mangalitra, tsy vitanizy mandrava, vavanareo jiaby mifody amy raha Vatomanga. Normal anareo angiriany tampondoa. Nareo koa ny angiriany tampondoa sady firany tampondoa e. Raha Vatomanga, nareo angiriany tampondoa boko ifirany koa lohanareo. Zay MRFM zay tsy mahiky zay. Midira amin'ny ao baka izy ahitany izy. Fa hitanay jiaby ro irakiraka anazy mila hidrika amin'ny ao fa tsy tafidrika ao nareo zama. Magnanaova jo nareo koa tafidrika amin'ny MRFM. Za zoko be mivolagna zay. Aboko nakafa nambarako teto ane. Aza fanojy velogno atsika volanko. Anareo ne tsy ho mandrakizay. Io tanay raha nefa nagnanena mbelany dadinay dadilahinay tamin'ny fotoagn'andro raviravenogno io raha Vatomanga. Tsonao mihevitra hoe zany kanao andeha andova io na zafinao andeha andova io. Avy zay mibasy amin'ny angady sy niarogno ampodiny amin'ny vahoaka fa nagnambahoaka. An'olo fa mitsinjo lavaka io san'andro Maurice mitaha. Allo ataova rava zany zany kambary be volagna anao zegny raha Vatomanga rava zay raha tianao ravagna o fandran'izay mandrava anao mbo tsaroanao fa maogmanta zay mahery kaiky misy katakata masaka malimy mbo idiratsika ambaribe baka io ndraiky ankarabe. Donc normaly lany asa tsisy asa ty fitondragna zay toanany reto bady miaraka aminany reto migadragadraolo. Anareo mahay nanomboko 2019 ya nanomboko 2019 jusqu'à tsika mivolagna niany ataoko hoe tamy 2024 iny farany 30 mpagnano politiky nigadrainy Rajoela sy mpitondra Rajoela 30 volanko aminareo. Ny mpivolagna raha mary, ny mpagnaboaka raha mary, ary ny mpagnano politiky tsy miragna hevitra amindreo 30 personnes nampidiriny zalaty. Ambarako anareo eto azo avy aby. Tongoniko aminareo ro 30 reo daty nagnampidirandreo izy. 13 février 2019. Zandrobola Rajona ny Sambory ny gadregna araiky zay 11 février 2020 lanceur d'alerte Rala Fleury Rakotomalala 3 mai 2020 journaliste Ranabavy Arfine Elso, tsy haiko Elso azafady Ranabavy koa diso fanognonana agnaranao
Madame Warfine. 8 avril 2020, animatrice tam radio Cool TV, Nsamboriny, Sabrina. 6 juin 2020, Zandre Laberija. 16 juillet 2020, ex-ministre net am'izany mbola journaliste, izy ministre net io, en plus izy journaliste. Zokla Rouli Mercia, Harry Laurent. 20 février 2011, zay gny olona nagnano akanjo mena tam place 13 mai Tanalakely ny Samboriny. Fahirana bavy maître Yanitra sy Zandrila honorable député Fidèle Razanapera, tompony fandaharana miara-manonja, tsy nisaky nitosena. Ary tam'izegny nagnagnandreo izokilay roze boko fa tsy magnano fandaharana Guy Raleseno ndraiky Vonson-Drenjaka. Vonson-Drenjaka ministre de communication taloha, en plus ex-journaliste. 16 juin 2021, Zandre Labiary. Non, 6 juin, 16 juin 2011, 2021, Béarniril Marcelin, politicien. 20 juillet 2021, Nsamboriny teo i Paul Mayo Rafanoara ndraiky Philippe François sy ny vadindreo. Tsy vita teo, nandeha kabaro. Après zigny Nsamboriny Zokla sareraka. Fotony nagnaboaka raha marigny. 29 janvier 2022, Zandrila Malama na i Malan i Maherylanto Manandafy. Ty baka nataondreo maisa mihitsy zandriko ty. Parce que zanaky MFM. Za MFM. Rerena ka parce que tagnatiny MFM naezako nagnano politique. Tezany MFM ary mbola tsy henky mivadiky. Zanaky MFM, zafiny MFM. Ke navy koa tafara 9 avril 2021, conseillère municipale Antananarivo Ranabavy Clémence. Tetony grave tamin'ny jiaby namboa ny Sambory, telopolo mahery volanko aminareo io, nivonegna tam prison foekiny anababako Virginie na Nini Dunia nakalazetsika ny moaly anniversaire anazy 58 ans nany. Nivonegna prison. Fotony nivolagna raha marigny, raha ataonareo amin'ny vahoakany Ambaribe io. 22 septembre 2022, Zandrikely Stanley. 27 septembre 2022, Valako Afakandro Christian. 27 septembre 2022, Ranabavy Fanirso Ernevo. 30 septembre 2022, nipody koa fanamboarana Ngai Malama. Maïsa andreo volanko, koa nisy olona natao maïsa. Natao karaha lelonjaza fontraka Samboriny gadregna. Nanongany jozo amin'ny tribunal. Tsisy karaha Malama ndraiky Clémence. 30 septembre 2022, niakatra koa Malama. 23 novembre 2022, transparence azovy magnarany madame igny Ketakandrena
azafady madame fa agnaranareo boka bizarre koa ka ketika andriagna ndraiky Dominique Rakotomalala. 15 décembre 2022 Zandrila Biary. 31 décembre 2022 nifô koa tantarany Zandry Malama Maherilanta Manandafy. 25 mars 2023 Zokla Ray Aman-dreny Lola Rasomaro tompony La Gazette de Grande Île. Tsy vitany io nandeha fo fasamboragna olo reto fanjakana reto nereo tsy mbo mbarako anareo. 31 mars 2023 tsika Zandry Lanambinina tsarotsika donc tamin'igny le hoe Doris vadiny Manandafy nagnano nitaky ny marigny ny mangarara mikasiky vadiny Maherilanta tagny Amponja. De i Zandry lahy Nambina ny samborindreo tamizegny 31 mai 2023. 5 juin 2023 nanambotra Doris vadiny Zandry lahy Malama. 15 septembre 2023 Ranabavy Fotsy Tsotsi na i Olivia Sylvia Andia Tsotsi. 2 octobre 2023 SG Team dia i Zandry lahy Rina Randriamasinoro. 8 novembre 2023 Team Fetra Ralambo Zafimbolololona tsaiko ngarana lava kara menapilo député izy amizegny Sambori. 8 novembre 2023 nagna cinéma nazy tam vadiny andefo mandrinazy i Ramatoa 4 heures bisogny Henriette Lalatina nagnapidiragna Iandry Andria Tongarivo Amponja mandrakitiny any. 14 novembre 2023 Ray Aman-dreny nanagna niajana ary nanagna valeur ny teto amin'ny firenena Paraine Auguste. 22 novembre 2023 nitao SESS ndraiky SG ny randrana syndikaly ny Sambori. Si siasa vita roti fitondragna ty nefa ny roa midadadada tanisy lalagna oui manalagna tsika Madagasikara tsika Madagasikara fara pays be lalagna ndrindrerantany nefa nanao mpitondra mahitsakitsaka lalagna. Profiteko mitsamboky Ambariobe za. Misy lalagna agny azo ampiarigny fa zay vahoakany Ambariobe indrindra za zoky be zanaka zafiny Ambariobe fo azoko mandry aligny matsagna eto lalagna ty. Ino tsy agnapiarinareo fanjakagna anamboaranareo arrestationareo Aliabodo bentanana ny Ambariobe. Tsy azony bentanana na bentanana ia na bentanana ia na bentanana zovy magnano trahison population anika misandoko misikiny magnaboaka mpabe maso raha tsy manjary nataondreo tasagatia. Ino raha nataony? Bianco pake lerana anareo nandeha nandrodo nanakagna nagnegna merany Diego jusaky izy nadosinareo tam plasiny nefa 67% vahoakany Diego ny fidisy nilany gadrenareo izy fa niany araiky ty ny baribary ny tsy manjary ataony Aliabodo
Di logaro pentanana ny Amparibe tsy sakinareo mampiatra ny lalàna fa misy ino fotony izy aliabodo sa izy logaro fotony izy nataony tankilotry Ravatomanga irakiraka raha tsy hainao ne Ravatomanga aliabodo koa tsy zanaka Amparibe anontany aliaboda iantetinazy io baba niteraka izy na avy niasa Amparibe fa izy baka Sambrano be mazava la même chose député-nay io tsy lanim-pani François Labanana io tsy zanaka Amparibe tsotra ianao zegny Ravatomanga même io préfet io tsy zanaka Amparibe normal tsy sakinareo doso ro olo telo ro ary tsy sakinareo ampiaragny ny lalàna fotony magnino azave aminay ambaraze tantara aminay aboaze ho hitako eto baka anareo koa saky anambotro aliabodo tapako loha tokony izy andra nanaovany akanjony green madaleine igny GML igny afa tokony samborinareo izandra aligny igny magnino anareo manambotro olo tsotra olo mpagnano politique contre anareo olo mpivolagna raha marigny samborinareo aligny andra samborinareo matsaga iagninareo zay tagnatratranareo fa magnino be tanàna ty tsy samborinareo mpandika lalàna ne zegny trahison agnaran'zegny Rajoelina président DG ny Bianco zegny tsy raha tsy hainareo fa tsy jirenareo parce que pesos tadiavinareo ataonareo maniamany ane zay Amparibe fa zay tsy matinareo boko raha ne tsy amiane ninino raha ndeha ampidirinareo ry ninino raha ndesinareo ry na milisinao ndesinao ry Ravatomanga zay maty koa maty fa zay tsy agnamia asisia alfasa Labanany alfasa aliabodo alfasa azovy Angelo préfet membre ONC jiaby alfasa milisinao alfasa anareo ne tsy matandry tsy vakigny vava raiky fa zay malany tsy vakigny araiky agnaty vavanay raha ne koa tsy amene donc mitodika aminareo mpagnano lalàna za amy raha tsy manjary fietsiky nataony aliabodo igny tokony izy fa tokony tamy tragnony za mantary izy 1855 fa tsy sakinareo fotony ino fandroaka masiakanareo io Ravatomanga saminy ositry menaka inga Labanany zao ne agnadio tegna marigny izy tsy tary fa olonao tary parlementaire anao tary to tamin'ny hôtel de la mer ataonareo nivory ambaranareo tsy hainay ambaranareo tsy regninay ni convoqué ny Ravatomanga nareo tamin'ny hôtel de la mer le jour ny vitany ouverture ny somareo na vienizy nagnano vava atao hoe c'est le moment coûte que coûte mila letsika sakatia bestantsoro anao ataova volaniko zay koa tsy mivolagna fa aza tatranefo ary mbola ho avy zay amin'ny angato sy ny arony zagnahary tsy ambigninareo niany ambigninay mare aza milefa zay koa tsy milefa zay ny ty zegny toetsaigninareo lalàna mifehy agnatin'ny constitution afaka miarete aliabodo trahison de peuple igny la même chose raha nataony Labanany trahison de peuple nataony
donc ro olo re ro tokony fanasena ro lalagna nanambotry ro namody ro amy tragnony zamandro 1855 fa tsy sakinareo ampiaragny lalagna ko olo avo irakiraka nareo vo nitsorinareo amy lamboridiny ifiranareo tampondoa tsy sakinareo sambory fa ziny koa zoky be ao zandry Joakimo ao Rala Marco ao zandry Larana Bavy isany afa nagnanaovanareo arrestation ndray tsy vita tribunal ndray tsy niatriky tribunal ka nanataonareo nagnano zandry La Fleury ndraiky Rana Bavy fa nirso hoe 5 ans tsaky 4 ans emprisonnement dadilainareo gadrandolagna sy vasilisily fasagnanany fa eto tsisy olo samborinareo fa atsika botiako volanko io angatako aligny matsagna niany botsy fanojy velogno atsika même taranaka anareo aza fanojy velogno zoko be fa za tsy amona anareo kony fa mbario be io ndraiky raha raviravenareo aminay avaratra io tsy adagnanareo zoko be kombo velogno zanabahoaka za ary zanaka avaratra koa fa za tsy zanaka avaratra bekogna karary za mabera Krisy tsy Kristian boitrika karabe tsika za ivolagna baka io raha koa fa tsy amiene mangala droite fa nareo mandeha magnano trahison grave ane zegny le araiky hoe namon'olo nandeha la guerre tsy mila tribunal samboara ampidira amy 1855 o izy matsary fanjakagna magnaboaka izy amy tragnony zamany io fa tsy olo mandeha magnano raha karaha ty andisamborinareo tsy olo volagna raha mary andisamborinareo nakany nambarako dent pour dent l'œil pour l'œil fa liony anabaviko nalatsaka anareo 58 anazy nankalazainy any moaly anareo tsy ambelako salama koa lio latsaka tamin'ny anabaviko igny lio andatsako anareo koa valiny fontriko fontraka fo nakatsiniky meky be nakatsiniky janga amin'ny anabaviko igny nakambarako anareo sanandrany aza milefa volanko ilefa Madagasikara nareo andeha andafy fa ene jiaby tany lifasinareo andafy aty tany misy lavaka tragnony nareo jiaby andafy aty fa ene fa tantara mitoy tsendriky nefa à suivre hoy izy ny vazaha amaragnako izy ivadika ankarabe za ingay za mabera Krisy zay zanaka ankarabe ka za badoenao anao abadoeny raha Vatomanga anao abadoeny raha Joel sy ny taranaka manjafondreo jiaby zegny fa zay zanaka ankarabe zay tsy voambaka anao tsy niany anao ndeha agnambany zay hoeke ary nagnamboatra aéroport ny ankarabe tsy malala menatry je anao tsy nagnamboatra fa anao nagnano rénovation anao karaha olo nianatra tsy Kristian nagnamboatra construction rénovation namohany efa teo namboarinao nivelominao normal anao namelogno aéroport ny ankarabe parce que andeha aondrananareo ibidagnany jet privé sy ny avion hélicoptère nareo andeha ondrananareo aregna jiaby amy faritra avaratra zegny ane ndeha nagnamboaranao zo fa zay ka za badoegny anao nagnano ane tsy ratsy fa en général zegny ny tegna ny lanao nagnamboaragna zo ataova agnaty kabesinao ne tsy Kristian zane zanaka Mantali miala aéroport anao mandeha Saint-Louis Mantali
zay baka amin'ny matalia aminay eo mavita mandeha vide jusqu'à aminay aéroport io Ankarabe. Donc tamin'ny andran'ny Zafy paix à son âme, tamin'ny andran'ny Ratsiraka mbola nisy twinioteur teo ary mbola nisy ATR mandeha teo. Fa no ny avy etraketraka anareo sy ny abadoanareo tsy tera manjary magnano jeriny lambodi ny vonenareo terrain Ambaribe Ankarabe ny ananareo ary nagnamboatra natao tam best antsoroko zay tsy kadalenao nga zay ndraiky tsy malegny izy vilominao ndre nareo ndegnano business nareo io miaraka amin'ny Ravatomanga fa zamvolanke hoe anao nagnamboatra nino nindra namboarinao Tankarabe nino déviation Doubrane pont tsy vita zio vao ndeha hoe agnamboatra pont premier ministre aboazy ebaka vola baka ia volan-jovy nagnino nadosonareo tam plasiny madame Delartre nivolagna hoe fa efa débloqué ary fa nazonareo fanjakana vola namboarana RN 44 pont tsy vitanareo ndraiky niany fa zio nareo ary andeha namboatra pont ambarasepaka matoa madamo ina ondragna nareo 24 heures après pesosy ny lalagna io fa nohaninareo asa badoegna zay nga olo koa biatoko zegny boko misy mokony afara intelligent fa no tsy haiko intelligence no mandeha hiatra Christian normal anao ndeha voziny Ravatomanga aky gauche droite assez toi assez mialatsiny aminao za mabera Chris fa mampalelo zany oh anareo koa mitia zay diana tanao terrain papamena ny Ambanja io ambariko anao zao nagnamboatra io Miri frère enao zao Miri frère zay tsy Christian Miri frère ro nagnamboatra lalagna ankivy io talohan'zegny aby ro nagnamboatra terrain papamena ny Ambanja ndraiky namboarinareo terrain io niany ndraiky mbanzavanareo terrain ny Ambanja io niany heureusement soa ihany misy ranomasy 45 minutes mitsaka ankivy Ambaribe fa koa zegny nato teo Ambanja nino raha namboarinareo Ambanja nino mbambaraza kony pavé bobo majo olo jiaby mitaregny tsisy raha pare ino raha natsangana anareo samby rano be mazava tsisy nefa nio axe national RN4 ndraiky RN6 plutôt axe national dikan'izay tokony misy raha maro natsangana anareo io nefa ny Ambanja samby rano be mazava misy lycée agricole za nampianatra teo 2 ans io lycée agricole io tsisy raha pare tsisy ndre matériel tracteur araiky la charrue araiky hoe lycée agricole izy tsisy io atsako manondro io nefa ny lalagna anareo boka tsy mandeha par terre zay tsy ahitanareo za nampianatra teo 2 ans io lycée agricole tam fahavelon'ny tompoko lahy président faritany Aliasante 2 ans za niasa tam clinique en même temps za nampianatra teo incroyable ndre raha andeha ampianarinao tsy haika amin'ny lycée agricole io tsisy tsy tracteur tsy matériel de agri tsisy ndre za magnontany tegna hoe est-ce que mbola velogno karan'ny agricole ny lycée tsako manondro igny soa ihany donc kombo velogno merci bon Dieu ino raha misy am'izao fotoagna zao ry vahoaka
io ne volanko aminareo Ravatomanga Lambodi tsy tia ran'olo manjary. Navina boka ny zandroko Joakim to za tsy mila président Mamanbe, za mila vahoaka miada miala agnatin'ny fahatragna ro koa vrai mitady hoe fa misy fahovagna Madagasikara, misy IEM Madagasikara, misy fampandrosoagna Madagasikara, mamirapiratra Madagasikara, ampidagna vahoaka. Zegny tadiavako Mamanbe. Fa za tsy mila ni ministre ni président ni député ni ampidiana vahoaka fanagnam-bahoaka, ampiara lalagna sambora merany Ambariobe ampidirany tragnony ary izy. Fa magnano trahison, même député nay tokony samborinareo. Na ino député ntimo ny samborinareo. Nefa ro député ro managna lalagna fe ro hoe ro koa perinasa ary mbola magnatanteraka asa tsy tokony samborina. Magnino tsy samborinareo basy labanany magnaratsy manjary aminay hoe miaraka amin'ny Ravatomanga io. Niany izy magnadio tegna ary oro mpiaradia aminazy ao hoe za tsy miaraka amin'ny Orange, za tsy olo ntimy fa za indépendant. Kelera koa no indépendant no olo Ravatomanga. Mpotenareo ne somareo mampalelo za fo zandro awa mifoazanao zandroko fa mafy randilolo avinao amin'io somareo io parce que fanazonay dossier faregninay dossier hoe définitivement sorogno azafady somareo ny Ravatomanga. Anao ny nanjary fitaratra zandroko hoe nataon'olo l'escalier amin'ny iranao hoe manonga l'escalier ny anao zandro awa. Réveille-toi mon frère. Fady atsika ambanindreo. Kofa nalendreo frère miala. Miala. Managnasinao ny ano. Olombelogno manakasigna anao frère. Zanaka maro mandia anao fa aza maneky lembenan'olo. Ino raha misy Ankarabe faharoena. Vao menasy ny Sinoa. Sambako nahita eky Ravatomanga na saky ny menasy nagnadio Sinoa Ankarabe amin'ny Sirama. Atsika mikoragna azy io Sirama ny Ambilobe antagnan'ny Ravatomanga. Bye bye Brésil. Defa miomagna nareo mpitsabo fary. Mpandafy fary amin'ny Sirama. Fa nareo zala mpitsinjahany Ravatomanga. Mandria fô tsika. Atsika mikoragna azy io koa. Karaha ataon'ny Ravatomanga amin'ny Ambariobe, ataony aminareo Ankarabe. Indrindra fa ambaviny Ankara. Atsika jiaby me misy ino agnaran'ny entreprise igny LGA. LGA donc zay zako tsy diso. Reto kirimaso mpangala macaron ndraiky crevette io ambaviny Ankara. Alignandra tsofitrandra marandraigny ahodiny docteur hélicoptère ny Ravatomanga fa mihodihody Ankarabe. Izy mila angala ambaviny Ankara. Zegny raha misy zo Ankarabe. Sirama losiny ambaviny Ankara amizay izy mandoky mila mangala. Atsika mandrefo. Atsika tsy raha ny vangoen'ny donation fa atsika tsy mitandregny volagna. Aminareo boka ambaranareo mavandy zay moatahoaty. Zay tsy kajo. Fitiavanay anareo, mahavanay anareo, mampamoha zay anareo mifoaza fa le moment. Izy ny koragneny raha lahy Marco ndraiky zandro Joakim teo igny. Ino raha ampiasanareo? Hitanareo? Avaratra agny fa presque nivadiky amin'ny groupe AFF ny Ravatomanga ry député sasasasany
indrindra fa gouverneur fa ny baribary fanambarako anareo teto labanantsy lanim-pany olondra Vatomanga mitady couloir ivadiany ialany amin'ny Orange andeha amin'ny Vatomanga ingay aliabodo fotony Orange fa mangozozo tanareo zegny atsika isan'andro mivola magnano jeriny zanatany fa reto magnano jeriny zafiny tany fagnahiny lambodi tsy tia raha manjary mbola misy sasany masaky mivola président io tsara président io zay hoe bande d'abruti nareo jiaby tsara izy avanareo mijaly tsara izy zara famikarama havanareo am vola 0,25 $ par jour. Incroyable zegny raha misy aminay Ankarabe ndraiky Ambaribe. Ke zahay amin'ny MRFM volaniko matetiky zay tsy miady amin'olo ary zay tsy mitady ady amin'olo fa zay mila vahoaka zay mila Madagasikara mipody amin'ny lazany maha Madagasikara izy aza lafinareo tandrazany koa fa tsy vitanareo mitondra izy miala zay mahita olo malio zo ary matafiboaka zo zay amin'ny MRFM ane zay tsy mitady sezy volany zay misy sezy ty pitrany zay tsy miringiringy izy koa atao zegny amy resaka hoe aminay avaratra agny baka mpagnano morengy no atao hoe fanoro lahy zay MRFM fanoro laza la mavoaraha miringiringy tsy mavoaraha miringiringy matoa zay nitsangana ary tafiboaka anareo jiaby nangorohoro fotony zay agnatiny MRFM zay tsisy dinosaure jeune vao misontra zay jiaby tsy sezy tsy pesosy fa jery fagnahy fahaizagna nanananay andesinay miady ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy andesinay hamonoagna vahoaka malagasy zay aza badoigna zay vahoaka mivolezanareo mi raha ataonareo fa aza badoigna ny vahoaka nga ke amaragnako izy oka tsika jiaby samy andiniky oka tsika jiaby samy mifoha fa zio tsy moman'olo mandry tsaro tsika ngano daditsika taloha hoe mandry va talagn'olo tsy mandry za dady tsy mandry ino tsy mampandranao zavoka maresaka loatra tsintsigniny alapary eo karaha zegny koa tsika zio tsy mandry tsika fa maresaka loatra jaly atao fimpitondragna ty atsika vahoaka ke noho zegny zay eto amin'ny RFM mamoha atsika zay tsy mivolo aminareo ampodiky isan'andra zay tsy andegna amianareo sio zay tsy andegna amianareo vary pilao ao cantonné kapila raiky bolonganena efatra non zay andegna amianareo hevitry impodianany fiaignatsika manjary impodianany lazany Madagasikara en placeny fa 25 ans reto club 48 reto plus que ça
depuis 73 nisiany Ramanantsoa efa nagnandevo nagnambanitsika tsy mila fédéral reto mpitondra bourgeois reto hoy izy sareraka teo igny basy zay zala eto dia magnano velomatsika jiaby amy tinainy koa tsika mikoragna mare dimansy andro fanompoatsika Zagnahary engany ahazo fahasalamagna tanjaka fahasoavagna tsika jiaby iala amitsika vahoaka ny ratsy fa mafy trosa ty presque 400 millions de dollars trosa fo zala